Prophet Kumchacha. Yes, my Lord. Good morning, Mr. Chonet. Oh, good morning. You are my Lord. Hey, sir. Yes. How? So, baby, yakoto. Okay. Obi akoto ni biya nso no. Obetumi ayusu my Lord. Okay. So, kokko to say ya. Yakoto ye papa jeje no. Sa oyi nyankopon firi ho a. O na ye second God e wo fom ha. Enne ya obetumi asesa wo hyebre. Ama nne ya obetumi ama wo prison be 10 years 20 years 95.1. so until udu court wa sa wo ye minister wo ye MP wo ye ohene wo ye sofo wo nsagu wachi ewo ye nya kakabensem so atiase wunim kasa kora nim kasa why my Lord ne wo hu wa ho brase na ja akado se koda wo yele nchen koda wo kun nchen kofie na wo yes a wonye hypocrite saden senya sa na atie na ho na kwache sa na atie na wonye nya atwom dabi enye nya atwom ewo no wudi wurofo a aise ye do akoto kolebu mpaso eye niam mi no adase woto a wakontuo no so ana wo bafie ye do kokoto a adase wo konsanwom na wo bafie ti wo ye nya atwom kura sabe wo de ye nya atwom ho na fa sabe wo jimi ye nyi nche what must ye? Onua 95.1. Yes. Dear hope, my Lord, my Lord, my Lord. Nese ho de oye kokoti ukra na. Dabi usukura usa. Ya dabi. Sa ukokoto a metro mine pa o show be a betty pa. And so nesegu nechi. My Lord, my Lord. MP, my Lord. Yes, judge woni MP. And a judge ni minister. Hey, so for one mama kokaya sembi a trend and then me who news no. Onim sugar titi, abaya sugar titi, abaya or no dwane or restaurant or no dwane for restaurant. Or a fine lady. Minim no social media me share personal leader. Was you Pastor Bia or co-interview or one of the radio stations. So radio no more air or YouTube. So for no kotna interview no so say. Abaya no ho 95.1. Asem no okọ 20 no me bisa o say o ka say obi o sukra usa ne ho na me bisa e na kwafa asem ne baaye no Yeah. So for ne say abaya no ho monetini mu because baby oto aduane no a wonya customers no se ho mono nti mu a ontumi nya sa customers no ne ho money etini mu ntini wo ye abaya na akoto aduane wo sa abaya restaurant no ma ho no so betena wo mu na ji say wo de ho na eto aduane and abaya ne say defamation of character because of no uni ne da unim no baby a ti sire na otumi kotena interview utumi jeje da akonwa mu de osagu ubo so e kana sem se de ne wo fa bi na ene wo anaso na abo ne dwetire anaso na ama ne sika kwaje kios no etumi ka no asem sa On say court on say yen ka ba yi asem wo court ena ye ni ba yi asem wo court because ye sunsun asem judge no wote na konwa mo no honam de ena obu hu aten e ka ho asem ena wo sofo na odifo no okọ sunsun mo no judge no wa ma hobi what am I say sunsun ko na akoye no a wo so onipa no ye bayifo no judge no wa ma hobi eti wo so obi ye bayifo sunsun ma won ko afa memfa ma public ba sa wo de public dia emra no wo kwan se ko hyen wo se be kire bayia Osei Kumchacha meye e wo honam ana honam no untumi nkire because honam no mete wo mi ntui David sunsum na hu se mitui ana sunsum na hu se meti we Osei Kumchacha GH mewe na fono ewe na so GH mewe ne hwene eti sunsum na wo hu se mewe GH hwene no judge wa hu bi but onam die judge no wo hu se mewe GH ne hwen eti no aba be yiwa no eti yen asofo ni bi ani adifo ni bi bayiye de wo ho sa bayiye de no nete wo won wo ho won yi adwuma bible kora ka ho asem o kan Ephesians 6:10-12 wose yani ani moja no honam na anya yani tumidie mpani ni wi ase esu motonfo
ba se wo kyerɛ de ya na kyerɛ a wo kyerɛ no wo evidence ba se wo anya evidence na aye me ko sunsun mu wiase na me ko wa me sof Kumchacha ma ni wachi anko sunsun mu wiase wo bi judge ani wachi anko ho bi eti wo sunsun mu wiase na nya no de yede yi adwuma honam no ene yede yi adwuma thank you ba kyerɛ kwan a wo fa so wo se sof Kumchacha GH ne hwen na pantan ena honam ni so ne kyerɛ be yedene na honam na ni no say we need evidence thank you eti social media na da wodo da bia meka ye di nim dia ni nyansa na kasa wo social media ni radio any TV wan fa nim dia nka ho a da bia wo benya program eti bloggers na aba on say Ghana ha no na ekoya enya hwe ena wo ye sofo ena bia wo ye say fa menyame ena wo bi so ade ase na wo bi asel kwa no bi asel kwa because as much of we can ye a lady no a young girl a wesi so be in a restaurant e betumi agu because obi waka say sofo na beka say bia na wono kwa o say sofo ni bebeji sofo asofo odi nti me hu say sofo we na kan ye de ne say no kre me nkoto adwane wo ho biom na say to da bia me ahwe TV bebra school ni akwala wadi be 11 years 12 13 na ye the school din na begina TV so ye so e before or akwada 11 12 for ye before international television na obi e hwe na social media yi na YouTube na TV na nkase yi no ye before da akwala ni gina wono kekensem sa akwala we say sofo a we ye de sa no wase ni future wase akwala ni future because sabi on to me kure nko school biem ana obeko school kura ofele a school fo huru nipa asiri nipa da obeko school no kura na ni nka onya danfo da bi wonya danfo because public ni nyina hu say yes o ye before ana ye kensam na akwada ni kabi no no so ka de ebi kura ya wa yade bebre owa sabi obi kura ye pani ya na enye wanye so ye before but yade bebre to me many pakasa 95.1 obi to me nya high fever obi to me aka nsem bia na enim na de o kan nye enim ana obi to me nya yade we dementia sa dementia no kasa ensisi so na ni wura fi ne kasa what ma say ana obi to me nya bipolar obi to me nya yade awodo bebre minim maami bia sabe won si adura ache no on bono obi a wo kuni bia wawe ni na bia kan na wabo wedding so onim de o yimpo me na asumasi na me ku no asumasi na me ma ni nya accident asumasi na me ma ne kwa wu ye ma mi kasa na ye bono ka ma mi ti wasa wasi Yesu kura me na mbo na se ni sasa yes sasa Onua FM Yesu kura me na me ku me born what is here that show my many age or the to one I want to boy Yesu asenu you be 2000 years here I want ni age or the to work around 70 years here sasa eti to da bia yade to me many pa bi eye niam bia depression ne sen niam ne ade na afi o ye niam bi eti ya nhwe yi a that will be this year will be back ebegina TV so that way ye before na akwada no ye before there be what's akwada no future internet say they okay they so for them said they must handle some of these cases yes money in private thank you sa nipa ni mpo no so bo de twa akra there be ye mfa se ntwa akra nyame ne so ma wo say ye adwuma na enye sa na ye de twa akra there be say no who say otumi hu ade kan otumi hu sunsum ne maka etina me oye de atwe akra ama ne ho but enye nyame ye adwuma na oye de aye ni business but enye nyame adwuma because say ye nyame adwuma nipa de kora na oye befo na won sa akwada na maame ne sunsum bi ti ni mo no eye office for consultation na modin komo sa unim say ntina akọ hospital sabi sa meme ti we Osei Kumchacha me we yade bi a na Felicia wo ye doctor na se me ba wo ho na se wo se me we yade bi a wonim se enu kwan se me busu ya nukura aba nete sad na obrofudin bi sa obi aka asama kire wa ni kwan se obi ti no omo wo sa simple English bi omo de ma no sa won confidential
Onua. ɛno Thank you. confidential na kyerɛ sɛ ni kwan sɛ FM ebi a wɔyere kora no kora 95.1. wɔka kyerɛ no ɛwɔ sɛ yi nipa korɔ ne nko Dabi. a Dabi sɛ onipa ne ma kwan sɛ ka kyerɛ ne yela ana ka kyerɛ ne kun a ɛno koraa no yɛ wɔ wo krataa a yɛ sign. ɛno nso ɔborɔfo din bi Aha. letter of consent Literary of consent me that say. And then the other me go school. What am I say? Sa wo kan kyerɛ wo bi koraa ɛno wo bibi ɛna yɛde wakɔ hospital bi koraa na sabe wo yadeɛ no wa wo pɛ sɛ yɛ transfer wo firi hospital wɔkɔ other hospital no ɛyɛ wa opinion so wo pɛ sɛ yɛ transfer wo koraa doctor fo wo ma wo sign bi na wafɛ na ma fail na ma sign eti yɛ wɔ private issue me private issue no enu kwan sɛ ɛbɛtɔ public dabi ma fa mbɛgye fans dabi eti doctor Ghana no na sɛ ne ma ne ma ne mfa ni adwuma bro kyerɛ deɛ doctor wo bɛyɛ sɛ bia wan hwɛ awo lances kora bɛgye o sɛ eti na bro kyerɛ sɛ no doctor fo no ɛyɛ ahwɛ yie but me onim sɛ adwumayɛfo a wiase nyinaa nurses ne doctors fo mo yɛ kɔnkɔnsa pa akyɛn obi a me nua ba wɔn ne sɛbe hairdresser fo baby yɛ tire rasta pɛmɛ ɛdeɛ bɛ pedicure sister cure father cure auntie cure ɛhɔ sɛntina woyɛ obi a wabie salum asɛdɛn na woyɛ tire wabie deɛn salum asɛ salum yɛnkɔ yɛ memmerɛ ɛno ano no na woyɛ tire ma menwe me ho na mde borɔfo bɛwi ase na woyɛ tire wɔn maame bi kɔ baabi na ɔkɔyɛ ne ti na odu hɔ na ɔbɔ rasta yi bi sɛ mo rasta akɛseɛ fɛfɛɛfɛ kuro ase kuro so no maame no bɔ bi na ne nkɔdaa na maame no master no ne nkɔdaa no ɔne wɔn te wɔbɛyɛ tra asɛfo na wɔn bɔ ne ti no sɛdeɛ wɔn di nkɔmmɔ wɔ hɔ no maame sikani no kɔɔ hɔ one day a ɔkɔbɔ ne ti wɔ no wankɔ hɔ bi yes sɛdeɛ wɔn di nkɔmmɔ na asɛ obi a wɔbɛba waba bɛyɛ adwuma bi a wɔn ka n'asɛm. Yes, eti maame ne so yɛ obi oyɛ full intelligent. Ɛna ɔtena ase hu sɛ dabi. Sade yɛ nsuo yɛ no. Saa na owia bɛyɛ. Sade yɛ wɔn keka nkrɔfo nsɛm saa no. Sɛ metai ba ha na me ne wɔn di nkɔmmɔ na man hwɛ yia. Saa na daakye bia mama ha ana me ni ya ɔwo yɛ nkrɔfo adwuma ɔn bɛka masɛm. Eti wo yɛ obi a sɛ wo adwuma a wo yɛ no di adwuma no a wo yɛ no adane nkɔnkɔnsa fi ya na yɛ difficult so obenya atitiri nya nipa akɛseɛ yes wano how one say ya na da bia Osei Kumchacha me ta aka say me say your secret is your power and your power is your secret I say madane no not me dane sir yes da ben e ya brofo to me change no your secret is your power and your power is your secret. What a different meaning, no? Any meaning. Meaning. The same thing. There is tougher than I repetition means emphasis. Repetition means emphasis. Then, yeah. Somebody repeat, so it's emphasis. Emphasis in a Honda bedding. A play role bay. I want you, my it's Onua 95.1. I want to I was saying. So I quite brutal. I said the American nurses for any doctor for yash ye no. You could mo entesa. Na see you could mo a doctor say for bebre. I a mistake you kunkro for bebre. E be a mistake. I jai asawa cottons. E gugu krofo yam. E be a mistake. Na cottons is a bottle back because cottons then say a dorsum. Nti cottons into omo ehunu. Asawa. Asawa. What do you mean? Can say any bottle back on America? Asawa. Cotton. And we answer that to baby later. Now they are so. I can't say, oh, person will sell me. There mean yes, sir. And yes, I can be essential. Now you're cotton. And me make what kind of cotton. There's a bottle back. I said, now that's into the back. You are welcome. It's our affair. One say, your doctor say, wouldn't be brave. To me a mistake, a mistake ya. E bi jai scissors, e jai asawa, any near maniama, not the gun crop for yam. Cause on my adwuma no. Yeah,
your system no ete wono we ye mistake na doctor ni bi kun wa wokun kwa cause your system no one kasa de obedi ehu odin when you be atwe ho man so be ye 2 years 3 years once abrochile system no ye different it abrochile no doctor ni na wo hwe wa wo ye wodwuma no sa wonim no ye mistake ya ye gene license every nsem Ghana what you nyame adomon say me matu kwan a makwa abrochile nkuro bebre ukọ UK say ya what drive na ye mistake ebi our license no ye bete so wo san ye mistake ebi ye bete so third mistake ye be die furu nsem ebi ya wuntwi ka akora biem Onua by Ghana who say am ran ntisa Debi high different I say sabi MTTD eje wo license e de to wono mo a sabi ukọ ba ya unya 200 de say for the pomo de man what the wadi am adentisa 500 oh wuntumi ni de be adanse Ghana Police Service MTTD dodo na ejina kwan wo jijim nkrofo license waji anu ama note kitu abi na wa ma telephone number no ama no to na de na wo so wa di nidin o tro nidin o paper so na wa tro nidin wa tro bi a o hwehwe me ya me wo Accra MTTD adan me wo doko me wa ha no de ne telephone number account so at ase it wo kwa hwehwe na wunya kwa aya 200 300 wa kwaje wo license na de ko ba won say abrochile ntesa da bi abrochile system ne ntesa license senti na driver fo ni bi e wo Ghana ha dodo na emu ade edi sabe driver careless kunkrofo ma ekunkum krofo free sabe wonam ka so odoko kwan so a utumi do middle of the road lolly kwan mu pa that trotro driver say bi nto da na wagina kwan ni mo lodu wo bi da me hu bi enu akwa me hu bi o lodu wo kwan ni mo wo bo aben a o miaw ana wo san na wo so na aka se o father na wo yesa no ni se na wo ye wo maame sebe fa che me wo se kokurumuti no wa pagya eti wo ye obi a wo respect wo na ni obi na tika nim kura na wa fele kwa yi obi di watam trotro driver obi edi watam mo di ni bi da ba di ni bi da sofo sofo na bi sa me ni ntro Debi say mo wa say ma tishoka Dabi ema ne nyon won wa ya na ya mo ye sofo wa eti ne yes man of God me ye man ansa na God na eba eti man ne wo ho eti obi sa me ne se ka me de me ho me ka se me ni bi da ana me nya driver ni bi ada but me was Prophet Kumchacha ade ba ko me nim ye toro twa me mpetoro ena me kan se bi na ni bi encheme national security ni encheme so that say nipa wan ye bone da a woni wo bi atam da won to bo mo me come and stone me yeah but the driver ni bi atam da enye ba ko mi enu gra e ma ne te what e pa ohun se wa na me cheche na ma ji black express o do ani musie da bi na hye me de da mi di na tempa wono so na ho nye fe na ni mo hu mi di na tem I said, "You why you did this year? You know, I'm not fair. What time? The when you my year, she nipe good care. When you yeah, driving here and any more fair one driving kwasi a driving kuni pada. Oh, when you move, no. Send any man say what she any what she a junket. No, on cocoon crop our home fair. Yeah. But I told her, I want to Felicia. Hey, yo. Ka ye kuro mu wa kwan ya trotro driver fo ni bi efa su twi car wo call La Paz go to La Paz kwan no wo betumi efura beka na wo ko pie wo La Paz high you know so no baby a Las Palmas asede ye wo no so wo hu wa me hu no papa ya opposite mo wo betumi efura beka na wo betumi take it 40 minutes 1 hour ai na wo La Paz Onua FM 95. Eje bibio trotro no wajina kwan ni mu na elodu ojina kwan ni mu na elodu da to da bia Ghana happen so na ya mahu se sabi we police ni ya do ko duty point se ko jina ba bi na check cars and driver for a Ghana pen na mahu se ka burochile police ni jina wo wadress kama eti wo driver ni kura hu na wo ya mahyew by Ghana police for do do na ba bia de na ko duty point no o se lotto kiosk wachi
and or shut down be echi. It will be mistake. O park ya no hwere aba ma chew. Because we be chop money. Yes. Yeah. Say what steady sad na. Obo say police if woni bi o wa. Won se kiosk na echi. Minimum di won ye o kiosk na echi. Bia no mo na agene. That be me nua ba. Won de ya ne say wo hu se wo gina wa. Won gina 95.1. won temase. Who is wojina wa unkoye mistake nyina but ono so no na dwuma ne responsibility ne se ka wojina ho but onyina ho obeba ko take you so bi echi atedan bi echi that won say wojina pe masa what you say because wanye sa wonya chop money eti your problem o. Are you crying for me? I'm crying for you. Thank you, sir. Responsibility na switch o mo na. Say that be one the answer say said ya be ya so free fie ba no why na dwen say na wo koye sis e ko to susu Okay. dia so ko gina kiosk nyachi Na kiosk ni ho mo gina hin. Edan hu gina ho why latte ti say kura why latte ti say kura no gina ho gina wa 95.1. park ya o se macho So Kumchacha. dabio it won say Ghana ha no eniema ahofe the miss of Kumchacha eniema ekoso no ya na enhye de nkoyi Na she dan koyi. ana o ka no kora ne nso a No. ni pempe Ni pampe. So Kumchacha. Me kwaje kraton bra. Ye ba to akomo no to. Ghana ne abrochira setena ye ba ya ye de ba be hyehye so. So Kumchacha. odo Abrochira setena ene Ghana setena. Ye hwe last week sports guy ne friend no obobo Hakimi Shraf. One o mama issue ne na yere issue no. Uji de say nka Ghana ha ka Canada ho twen abamu ano. Kama me dis Canada beto afen. 95.1. Ana say ha Ghana ha anka be ma no badwene se mama fema japade nyina nko hye me mama dini mu. Na bia na ja achi asemunti no. Me ho anko kire me. oh say ebi wa hasa Ghana ha. yes na say bebre aye properties ya enyu on din kra na de da so Ene deda so. eye nkrofo din na de da so bebra yes ana hu say ansa na be ma ene na yile ana won betena na be ma be ka say me properties madwapade me ye will e de me ma me din ena aye no that is say question mark nso oba na ho Okay. what am I say na question mark oba ho because oba we ye wasede ye te se oba na wo do be ma na be ma do wa broni na yele ne ma na ye na busua broni kura ni mu ne maame na yele ne ma but be ma bi wo wa I say awade na ote ase no oba na di no che se wadi na bro ama and wadi ni nyama ade na me no it wono so say ano no so person ye bibi say me so me show oba ne daache To afa ne ho adwene sie. bebre yo ebi wo kromu a ebi ya will etumi yi won yele no mu din firim Obetumi ayi sa. say nya me de na abisa me Da bi se me bisa se oh se ne me se so fo betumi ayi sa. ana me say nya me de na abisa me So for yen to broni ne de no. me da se broni ne de no ene ye to aso one say so obisa me question say wo betumi ayi sa sabe nipa bi owo wi ase bi en kasa metumi ayi wi but ade se BBC ansa Bibi si ya hu ba bia. dabi BBC ya 95.1. eti nipa bia Me kan say so abemu ayi de be obi de be ya futu sem say de aye bra ye betumi aye mi unti se si ano etu so wadan oyon kwa bodje say hye na de nsu asi wudi ho so hu se bia de etu bo ne betumi atome se wa hya say de nema etoto akwam enu tira me gina so betumi aye sa no say unim say ene ema ne bebre nso de ani tie ekwa awade nani ejapade say adwapade say wa be wale Osei Kumchacha nyame ye hira me kakra me wo bibi to oba ye obe wale me ye nyame ye hira me a wo hu me sika ne me property kakra no eni bra da eni bre ubom sa awade no wono atumi ye ne ma bia na awade ye nagu ena ema bebre kwa ware o mo maame nom keka nsam kire wo mo say ye national anthem aye to say wunya adwapade a Fabra fie wunya ka da wo so eti utum se wote awade na se nyina eni bre eti
wa mase o bebra no ho ase ni be ma na bobra wo eye property adwapade no yeah obefom eti small mistake ni niyamane ma bi ni wagina so magya awade sa wonu so wagya awade na ekokooto a wadwapade no kooto bechem e de e fan ye den ama no eti wagya Prophet Kumchacha no wo wi a na wakowale GH wo wi a GH nso wo adwapade e wo mu a na oni na gyai na wakowale na kwame na e wo mu a mimi semini mo ba bi a e wo krom wa wawale iskafo mako 4 ni nyina egu nyina onya adwapade yes ni nyina wanya adwapade ni nyina wanya adwapade eti ayade a eya dwen bebre nso wo mani bebre tirim e man na ye wikidi no ekuta wo e na man na ye wikidi ne kwara no sabe wo hwe wele no ne ne ma bi na onu ni din wo so bi ni ade a on frɛ bibi pa penchene so ni pa penchene ese pentua ya bobo pentua ya mo a aye te se enchene no na odi gu be ma na duanim yes no the slow poison. death no therefore kakra eti no eyade bia e man no dodo na enya ma nyina ya wo ma papa ya wo ema ye papa on kutako mapekutako adwempa se menimi kun bebo ebra atena kwa wieye se awurade bra na ebefra mi kun ana awurade na afra no ene ye wo ema bebre owa ena sikani bra odi ani bra na kwa awade eti ani bra na ode kwa awade no nti no sabe we kura sabe ni owo kun na wote ni kun ho no da be ma foforo twi no da ye twi no hwa Auntie Felicia me catch na won net day wo ha se kromu a awalefo ankrofo sabe biem awalefo ankrofo di won no edo so chi asigyafo ma se man ni nya ware no ho anyi sin na ni nya wade no eyi ani bre sikantu no yes bebre yi sikani bre eti kromu a ye we awalefo ankrofo sabe won di won ewo won te se abe no edo so chi won wa na ne abrochirefo won awale kora won yilin gugu Ghana ade dodo kora ade jai nti de bi obi ba na obeto badini enso kora ne nye ndia me se we bemba bi owo Ghana ha bi asama mi kantie ni pa bemba bi owo Ghana ha bi won ne yela wo 3 4 5 se obi agiga na obi aka so de ne yele ene ne ma ekọ DNA test ya ye besi wo kurom wa no dan na wi asebesai ya wa akoda bi o wa wo na wotum sa akoda no won sew ne hwin furu bolega da pontan furu ho na no furu mi kurom achema pega ade na ti ko furu asante mampon da hwa akoda ye fu a wodi gina wa wo soma na na ogina wo enko da fu brum hwa ya wa akoda me no kuna me ka chiro no ya wa enkoda aba first na wo wu a na wotum se wo basew na ni ne hwen ne na bibi asew kama ene oba ba ko a wanyi nsen no mema be ye 5 moja na adi afra eti se di en the test na ye ya ne de bemma bia wo be so ne yele nsa aso ne manyina 4 5 nsa so ko ye di en the test no se da na ne wi ase wi ye etu ebeto beti di mayaw di makum di mapraw di masiew di mawiew eti said ye ne test na de mo obi ye nyebi dabi wo be ya na ye emergency da say wo de wo be kwa abrochile wo de ni tu kwan wo de ni kwa adwuma bi na so ye ni sesia na wo de wo ye abrochile person na kwa na nye ya so waboka ti wo so ye ni sesia na abo ho egu ho ba wo ye ni sesia ya na wan hwe ye e na akoda bi wo wa said ye wado akoda no na wo pa akoda na samon so no so akoye de ne test ni sesia na wo senya wo ba wo be wuntam yes ube wuntam wodi ayam hyehye ne akomatu ube wu agya akwada no eti no enkrofo yira enkrofo wi won kuro wade on do so awalefo ma no enkrofo wo won te sabe wo won ete sabe ena de ewom kura ne se won ko hotel ho a sa wo ye walefo ba Felicia wo be hye kawa se wo kun di bi ya hye odeda
na me nso ameti we ebi a me nso me ye walefo bema na me nso ma shekawa eti yemi yenu ko wura hotel wa hotel fo ne kora nim say ye ya walefo ye ya ne ya wale thank you nanso no obe yilo won say abe eti dia ne test ne dia one with the two football a year na semba or that tell am to say dia be member wo ga na nyina e man be a wicked you a man be a wicked yes that me can what call color se chela one o kano that call yes Onua FM Prophet 95.1. Kumchacha yemreno aso the time is up. The time is up. God bless you all listening to me this. You can call me 0542. Take my number. Call me. 51 another 5128. 0542 51 5128. Maswale wa malam. Maminya advert. Meba meto fuel. Enye nsuo na mede go mekemba. Malam. Ai maminya advert. Nye kwase na mate wono. Maswale wa malam. Me wa last stop. Udu malam last stop. Trotro station. Anti bia academy say TV radio baby amefa bia menye full advert. Eti me wo malam, masole wo malam station wa last stop station wa bi so Osei Kumchacha obi abekiro. Me number na me de atodwa obetumi afre me. Ka cho say wo frɛ me bi sɛ me sika Menya bi ma wo. Wo frɛ me e bi sa me adwuma bi a metumi apedi ama wo. 95.1. Eti me sɛ me sika patcho machine na di twe sika no me kuro ma chama pedwe nsi wo. Na mba school fees me danka ma ye bi da. Ena dabi ya won say me ba so so am kase ade a me de bo driver for ye car we ye driver ni utie me wo ye driver ni abetumi afre me wo pe car e de ye adwuma so at ase na wotete car fa ada trotro ka bia wo frɛ Osei Kumchacha me no bedi nkomo so me number no you can call me every driver try to fabrofo no ma me wote every driver try to call me every driver try to call me. Just a driver ni bia friend me. They try to call. Friend me. Aha. Try to call your friend me. But didn't friend. Na on friend me say o me do mame. I won fe. Mo ho fe ye. Wo sere kra ya dan pese wo sere. Onua FM Ya wo da ben. 95.1. Ahon fe ni. Eti ahon fe free shi nyame shira. Pacho wo betimi a friend me number. Na woni Osei Kumchacha kasa 0542 51 another 5128 0542 51 another 5128 o frɛ na ma 055 802 1100 055 802 1100 ye chia o mame ka kire ne sɛ mase no edi ya won susu ntwa me ada pa o mame mase no why said ye tie bia sɛ wo de me wale wo ana ma so e be ba so live in Khaled hey I know there